Paman may ngayabtak, dapat malang ineng gabon, nung do ko rin napakatanab ding sibuyas sa Reni, kim Barangay San Antonio, Bacolor, Pampanga. Pauli na ring matinding pali, disan biyang painawing 53 anyos sa Robert Di Mabuyo, akay iba't pa mong tinanam. 40 banwa ng tatanami tatang Robert. Bistaman may kapag-abroad ya kanita, beli ka na pamurin kanuing asikan, uli nga pinini, in kayang aluguran. Keng gabo na ini, manibating kayang dudwang, kareng kayang pamilya. Masanting naman ko rin panakita naking pamananam sibuyas, dapat aliway pesabyan, patse El Nino na in kalaban. Masalese, kasi uran, di takagastos, di takin diesel. Pero ngayon season, dry season, ken diesel. Pero masanting ang pupul nung kompleto kay ken danum. Bang masayang din kayang tanam, gagawa niya kanong paralan ni tatang Robert balang misal bareni. Kukuha ko mo gengay, pepakot-kot kong tubo. Yan nung pisabyan niya pa itang kaya kaming irrigation, kaya tanong gawad o na nung masanting ang paralan. Miras na kanukin 30 mil kayang puhunan ka rin tenam ng eni. Kaya begin pa kamaragul ng pikagastusan, ay paranum, uling matas mo rin presyo ng diesel. Tiis, siyempre. Alang kay income, malyari nga may pagobran. Patsi may pagobran, kaming misakitan, ikang farmer. Manubutan dikot. Pauli ng mga palyari, magadwayang isip itatang Robert nung taglos na pa, ang pamananampale, uling pota migastos at malugi kanong maragul. Inanunsyo na naman ng Task Force El Nino king karelang meging press briefing nga milabas sa Domingo, ang mas panamdaman niyang yening bulan ing epekto na ng mesabing climate weather phenomenon. Agpang naman king pag-asa, malyari ang maglambat hanggang king mayong epekto ng El Nino king mabilog a bangsa. Pag-asa in its advisory or bulletin number 8 said that the effects of El Nino are expected, strong El Nino are expected to highly impact parts of the country this month of February. But as Ms. Daphne mentioned, El Nino is expected to persist until May 2024. So all the principal agencies involved in the task force, namely Department of National Defense, Department of Agriculture, Environment, Science and Technology, DILG, and even NEDA, and the Department of Energy have closely coordinated to implement mitigating measures to stave off the effects of El Nino. Samantala, agpaking chairperson na ning Agriculture Committee king sangguniang bayan ng Bacolor Councilor Renz Canlas, kaya bay ka rin karelang panigobran, deng local irrigation projects bang elalakwas bituran kabiyayan deng kalupa ng tatang Robert. Makipag-coordinate niya mo naman kano yung Bacolor LGU kin National Irrigation Administration o NIA, bala makasigurong ating sapat na paranum, karing asikan. Base po kaya kaming pamisabi niya po kaya kaming local government unit, kaya kami pong mayor, atin niya pong maka-request yan na reta pong irrigation projects po na pakakari po ang kailangan na tamo. Ngayon po, atin tamo rin pong pupush batas po na may batan po kayong national government. Localize tayo po itang ipa-kaidokan po rin kailang farming equipment, ipa-register dokan po. Panganita po, pag may register na po reta, manikwala pong subsidy or manikwala pong discounts kareta pong bagay na kailangan na po when it comes to farming. Yakoy kaya kong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.